Baby Adom TV Badwam Jumadi eso de do so no Kelmed Pharmaceuticals for Abwa and Duemo Kelmed Pharmaceutical for Abba. I know Babidi nkomo product ahodo ya ewo na eboa yenkoko die se wonyam to wo dia Mr. Kokko pebi nefa efefa fashion nkomo ahonto. Tisa kokko ma o sitting poster class sa. Ti Mr. Pa oba party na dwam ayi ne di nkomo oba pa yam akwaba. Na bibi aboko de ya sure say drone sa bedo obi agi atomo gine kokko adro oh me se omo gire ni mu hokro mo abedi adanse na emreba mu a sa wadaroma ade achi bi enye npa foforo mo ba se bi na de kan ya obi te Kelmed ho asem yentio me da matiefo ene madofo ase me mamache and pay. Say motimenka me fi Kelmed Pharmaceuticals Limited. Mediane mama BC. Aha. Na ye kra enro efi India maimu eba omaimu ha ye kan dra enye enro sa keke. Enro papa. Enro de enro ane niamu hu se ebisi hai ebi na si hai. Ye wo ekra dro a ye friend BC 56 cream. And ye wo kokko dro leaf ointment and a tablet. Ye wo nkwala dry your friend no Iolabs grab water and a baby massage oil. Na enne ye begina pie leaf and a ekro edro no BC 56 cream. Main cherry hono pie leaf no ne ointment ni and a tablet ni si we say ya net e ma obi mfa asokwa enna no wa chenchena. Se e ka palsa eye koko abroni ebesin aka ne say hemorrhoid ehu se obi ka say koko enni ni panya na wadada na se wo pene duro dia eno ani pie leaf tablets ene ne ointment omo ye ntafo omo ye adwuma bom ye wo external and internal pulse ne wo wumu ene ne wo abonten tablet ne eye ni nyina hu adwuma saa na cream no nso wo de befa sebe bebia efi wo woto no na wo de ayeso na amoa no ye ka koko ye yare bia se eba edefe ase wuyem atim sebe uja wanan a afi na woko tena ya ne so aburu nnua sambre no atwam kona kope pie leaf tablet ne ointment eye inflamed veins a ewo rectum no mo because oto bebia woja wonan no maame koko ye hu papa sabe okọ ayare sabe a nkotena ho ameye nnefe yare no ehu eduro aba eno ani pie leaf pass ye wa na se koko ye wa se wan kope pie leaf a ye be ye operation ana se e pie moja na eho asem aye kana moja betuwa wokoso a afeni ye se kona koye nhwehwemu ye be ye wo examination na sa examination ni din kura de mebo a adaje be boye ye no operation so operation ye wa ebesen aba okay ye wo 10 times ebesen aba sara nti eno ane se entwen e masamre no enu sikani ho ko pie leaf tablet ne ointment na niema ye pie leaf no e dance no ne se koko a waye no hutintintirinti me na beka chese wo so no enwo so wanum wiase nro nyinara enko kona kope pie leaf tablet ne ointment what ho ye den enya akoka yare na wonum na akoka yare na moja bi e papa wo woto sabe uja wo na e pie moja wotena se wontimi ntena se woni odofu bi di nkoma wani da baabi e betwetwesa moja ni nyinara e be stop no e be arrest no na afi nia afifi wo ho no amano ashrinke bro me be ka say aye inflamed no e be shrinke no na afi wanya wo fa hodie entwen kobo diaper say ye wa sabe be ma wachima ade asemuni oh kwana kope pie leaf tablet ne ointment say enete koko aye stubborn no eno ena pie leaf eye no ho adwuma me free ho a na me call BC 56 cream o se wo bo BC 56 cream na wo bo ekuro aduro bi anka dem se me kan na me kan se me na me wo engine room ho minimum ne ekọ ekuro
sebe etmima nipa ewu yetwa omonan entwa masamre ni nu BC56 eye ekuradura any side effect biara eye nhabama no ye hu wa ha nyina ye nhabama na ede aye very natural side effect bi eni ho wote ho ye de ekuro beku ekuro betwa wonan wo be ma abusuapo enne ye nimre entna ho ema ekuro eni wonya enne me pese me ka bibi se ekuro yewo na yewo se eye bibi tra kekede a ene wa feli ekuro yewa ye de bibi ye wo bibi afre no septicemia eko infection eba mu a eye ekuro ni ye infected a septicemia ne seti ina aja wadwa ebe so wo lungs ebe ma wo organs ni bi afeli wo tena ho amasamre na do na kuro no kura wantimi anya ho sika afe na wo tena ho lungs no ebe ye wo tse pneumonia chasa wonfe ne wonfe emoja ne mu aye poison entna ho masamre ni nu eno na Kelmed akofa BC56 aba eye anwanwa adwuma na anwanwa adwuma ye ne se ewo practice bi wo mu a enkaye no ebi nim ya so bebre ahwe papa bi o se so me dohwe ne hu papa ewom ya so bebre ahwe ye hu se BC56 ene ye adwuma practice na ebi ni sen anti inflammatory practice wo ekuro na ahono no ebe ma na yeden atwetwe afi antiseptic o ka antiseptic a sa emoawa na ebe ba kuro no ho ama na ye infected no we e was a practice na ebe yi ni nyina afri ho na anti your friend is saying antibiotic ewom antibacteria ewom chese o ka na we jaden na wonya de to so a ni ebe ma kuro na ye infected no a eye nsufi na ewom no betwetwe na amoa kuro no na amoa no no sama bonus ni se den enjaw etwa bia okay ye umpe we na pentokwa kwana kope BC56 cream enu ani esan save sika hwane kakraka nketi bi omode bre wo de to so awu hu hwe maame ya so bia hwew na me se ni ameka ama wasore waka akope sanre ni bi se omo amene omo wasoye ho omo ya adwuma omo akoye pharmacology omo ahia ndro ho adwuma hu nnuro papa ni nnuro bone no omo yusu bi wote ho tena ho enti tena ho ema obi fa na ne why ko na kope BC56 afi koko no defe tete wa mane tete se se duraba enrani palliative ointment ne tablets o de to ho apaw na eyi afri ho no enti maame me kan na majade se wope doso ponatua enrani Kelmed Pharmaceuticals Limited kona kope be afi pharmacy biara a ewo man mu obo wura mu a ye nuro no ewo ho wura mu a ubenya bim me mam numbers a wura ho no na wa anya bia na say o pe bia monko tu bi adwuma aba ba bia omo pe bi na me say nkrofo o ma yusu bi no omo ba ha bedi adanse na sa da no dem say phone numbers na wo screen so sa number na wo screen me bobo bi kra na mate 055 266 7712 ana ba kon so ni 059 855 3075 ana ye wo amia bebra wo benya bi e wo ho tudu ebe ye nuan mo nkramofo asore dan no adabraka opposite Malcolm na plaza okanshi Elohim ewa adepa house okanshi ashama opposite menya krobo ana kofo dua Gapsin pharmacy Bano pharmacy Sunyani Green Light pharmacy Mose pharmacy 6 Stars pharmacy ana Cape Coast Buse pharmacy Sankotex pharmacy Pena Herbal shop ana Action pharmacy ubenya bi ho ukokumasi a Costa pharmacy Freddy Mens ana Oboase Smart Herbal ana pharmacy bia ubenya bi Kelmed anase nuye se yada se papa fanti yenyina no so na yenkomo anofei no yemfansi haseda no ye ode mrani adaje a ode maye afei na dwumade no ye toaso biemu kwasi ayakrado asemidike ba na fempensempensemu atoaso ama nti me wo another one bi so ewo ho ma me komra sisi